Hola amigos y amigas, soy Aliwa Pazmiño de Quichuashun con la información en Quichua para Cotacachi 93.5. Otavalo Cotacachi Antonio Ante Kiti Yaktakunapi Coronaviruswan Ungushka Kunamanda. Ministerio de Salud Shufangata Yukchirka Villachingapa Mashna COVID Chungaiskungwan Ungushka Kunatian Maihan Yaktamanda Kariwarmi Mashna muestra COVID Rurashkakuna Mashna Ungushkakuna Mashna Mana Ungushkakuna Chaymanda miko takachimanda otabalomanda chinallatak Antonio Antemandapash villachipanchik. Kotakachipika chungachusku muestra kunata mijapishka chaykunamanda mi chusku ungushkakuna tian. Sukta mana coronavirus charinju. Chuskumanda manara yacharinju. Ungushkakunamanda kashuhari kimsa warmikuna kan. Kay kitiji kunamanda. San Francisco manda 15. Kotakachimanda shuk. Otavalupika pichachunga chusku muestrakunata hapishka chaykunamandami iskun ungushkakuna tian. Chungashuk mana COVID charinju. Ishkay chunga suktamanda manara yacharinju. Ungushkakunamandaka picha harikuna chusku warmikuna kan. Kay kitillikunamanda. Jordanmanda picha. Eugenio Espejo manda shuk. Otavalomanda shuk. San Juan de Ilumán shuk. San Pablo manda shuk. Antonio Antepika chunga sukta muestra kunata yukchishka. Chaykunamandami picha ungushkakuna tian. Shuk wañushka. Chusku mana COVID charinju. Kanchis muestra kunamanda manara yacharinju. Ungushkakunamandaka ishkay harikuna kimsa warmikuna kan. Kay kitillikunamanda. Andrade Marinmanda ishkay. Atuntakimanda ishkay. San Roque manda shuk. Wasimanda ama llukshipashunchi mashikuna, wasipi sakiripashunchi. Quichuashun tandanajuy mikanchi, quichuapi villachishpa, Aliwa Pazmiño mikapani, kayakaman mashikuna.